U Los Angelesu, iza palmi, hollywoodskog sjaja i bogatih kvartova, postojale su ulice na kojima je jedna boja mogla da odluči da li ćeš preživeti noć. Plava i crvena nisu bile samo boje, bile su znak pripadnosti, upozorenje, granica i razlog zbog kog su čitave generacije odrastale u strahu. Ovo razorno rivalstvo između grupacija Crips i Bloods, koje su postale zloglasni svetski simbol uličnog nasilja, nije nastalo iz ničega. Ono je brutalno rođeno iz dubokog siromaštva, oštrih rasnih tenzija, zatvora, poplave narkotika i državnog sistema koji je decenijama prekasno reagovao na probleme svojih najugroženijih građana. Da bismo zaista razumeli ovaj rat, moramo da se vratimo u vreme pre nego što su bande uopšte zavladale asfaltom. Sredinom 20. veka, južni centralni Los Angeles bio je obećana zemlja za mnoge Afroamerikance koji su bežali od surove rasne segregacije sa američkog juga. Ali do kraja 60. godina taj američki san se pretvorio u košmar. Ekonomska slika se drastično promenila zatvaranjem fabrika i masovnim gubitkom radnih mesta. Istovremeno, nevidljivi zidovi takozvanog crvenog liniranja primorali su afroameričku populaciju da živi u prenaseljenim i siromašnim stambenim projektima, kao što su Jordan Downs, Nickerson Gardens i Imperial Courts. U tim izolovanim kvartovima tenzija je neprestano rasla. Policijska brutalnost bila je svakodnevna pojava, a rani podaci pokazuju da su stotine hiljada mladih ljudi privođeni bez razloga, dobijajući dosije koji su im trajno uništavali šanse za zaposlenje, kada je federalna vlada sistematski uništila partiju Crnih pantera, organizaciju koja je, uprkos kontroverzama, nudila politički glas i osjećaj zajedništva obespravljenima, na ulicama je ostao ogroman smrtonosan vakuum. Bez konstruktivnih lidera, prepušteni sami sebi, gnevni tinejdžeri počeli su da traže alternativne načine da zaštite sebe i svoje porodice. U tom mraku rođena je prva ulična imperija. Krajem 1969. godine srednjoškolac Raymond Washington, zajedno sa Stanleyem Tukijem Williamsom, formirao je savez koji će ubrzo postati poznat pod imenom Crips. U svojim ranim danima ova grupa je tvrdila da želi da zaštiti kvartove od starijih, nasilnijih bandi i policijskog maltretiranja. Etimologija njihovog imena je i danas predmet uličnih legendi, od toga da predstavlja skraćenicu za resurse nezavisne zajednice, preko priča da su u početku nosili štapove i hramali kako bi delovali starije, do teorije da je nastalo od pogrešnog izgovora reči Cribs, što u slengu označava kuću ili kvart. Bez obzira na poreklo imena, misija zaštite je vrlo brzo zaboravljena. Pod vođstvom Washingtona i Williamsa, Crips su počeli da primenjuju metode ekstremne represije, fizički napadajući i prisilno asimilujući svaku manju grupu u gradu. Njihov vizuelni identitet ubrzo je definisan plavom bojom. Prema svedočanstvima, nakon što je jedan od osnivača i njihov bliski prijatelj Curtis Buda Morrow ubijen 1973. godine, članovi su u njegovu čast počeli da nose plave marame, takozvane bandane koje su ubrzo postale neizbrisiv pečat njihove pripadnosti. Funkcionišući ne kao strogo organizovana vojska, već kao mreža stotina manjih nezavisnih podgrupa poznatih kao setovi, Crips su se širili poput šumskog požara kroz svaki kvart Los Angelesa. Ali na ulicama svaka akcija izaziva reakciju i svaki lovac na kraju stvori nove lovce. Agresivna asimilacija od strane Cripsa primorala je nepovezane ulične grupe da se bore za goli opstanak. U susednom gradu Comptonu, manja banda poznata kao Piru Street Boys, suočila se sa brutalnim i brojčano nadmoćnim napadima. Srednjoškolci Sylvester Scott i Vincent Owens shvatili su da će biti izbrisani ukoliko ne formiraju sopstveni savez. Prekretnica se dogodila kada su pripadnici Cripsa upali na sahranu jednog od momaka iz grupe Brims, oskrnavivši njegov kovčeg usred njihove teritorije. Bes i poniženje ujedinili su nekadašnje male rivale. 1972. godine, ujedinjeni u odbrambenu alijansu, nastali su Bloods. Ime su pozajmili iz slenga afroameričkih vojnika iz Vijetnamskog rata, označavajući braću po krvi.
Da bi se na ulici momentalno razlikovali od plavih marama Cripsa, Bloods su usvojili jarko-crvenu boju. U to vreme odnos snaga bio je 3:1 u korist Cripsa. Da bi preživeli, Bloods su taj numerički nedostatak morali da nadoknade. Usvojili su stav ratnika koji ne uzimaju zarobljenike, postajući poznati po ekstremnoj nemilosrdnosti i brutalnosti. Ono što je započelo kao srednjoškolska tuča, eskaliralo je u krvavi građanski rat. Kraj 70-ih obeležila je smena generacija. Raymond Washington je misteriozno ubijen u uličnoj pucnjavi, a Tuki Williams je osuđen na smrtnu kaznu, ostavljajući bande podeljene i bez kontrole. A onda su došle 80-te i donele otrov koji je zauvek promenio pravila podzemlja, crack kokain. Epidemija ove jeftine i visoko zavisne droge pretvorila je bande iz teritorijalnih ratnika u nemilosrdne narkokartele. Konflikti više nisu vođeni samo zbog boje majice ili ponosa, već zbog kontrole nad tržištem vrednim $100 miliona. Novac od droge finansirao je nabavku automatskog i poluautomatskog oružja, takozvane drive-by pucnjave iz automobila u pokretu postale su svakodnevna pojava. Los Angeles je između 89. i 93. godine svedočio brojci od preko 6.000 ovakvih oružanih napada. Krvoproliće nije ostalo zatvoreno u granicama Kalifornije. U potrazi za novim tržištima i begom od hapšenja, bande su migrirale u druge američke gradove, šireći crvene i plave boje u čak 41 saveznu državu. Zatvori su ubrzo postali mesta gde su se bande dalje grupisale, a pripadnost boji postala je jedini način da osuđenik preživi iza rešetaka. Ako volite dokumentarne priče o bandama, podzemlju i svetu koji se krije iza naslovnih strana, zapratite kanal jer ovde donosimo priče koje se retko ispričaju do kraja. Iza svake statistike i novinskog naslova krio se svakodnevni užas sa kojim su se suočavale obične, poštene porodice i njihova deca. Za stanovnike siromašnih kvartova odlazak u školu ili do prodavnice zahtevao je kretanje kroz minsko polje. Grad je bio nevidljivo podeljen. Ako živite u zoni kojom vladaju Grape Street Crips, prelazak u susednu ulicu koju kontrolišu Bounty Hunter Bloods bio je ravan samoubistvu. Majke su iz očaja primenjivale praksu takozvanog prognanstva, slale su decu rođacima u hiljadama kilometara udaljene gradove, samo da bi ih sklonile sa ulice i spasle ih od metaka ili regrutacije. Tragedije nedužnih civila, poput 17-godišnje devojke Kelly Mosier, koja je ubijena sa 6 hitaca u leđa, dok je stajala ispred prodavnice u nasumičnoj pucnjavi, postale su mračna svakodnevna statistika u lokalnim vestima. Za mnoge zaboravljene 12-godišnjake iz razorenih domova, stariji gangsteri sa ugla nudili su iluziju porodice, novca i zaštite. Iluziju koju su vrlo brzo plaćali krvlju ili zatvorom. Nasilje sa vrelih kalifornijskih ulica ubrzo se prelilo u mainstream kulturu, prevashodno kroz uspon hip-hop muzike na zapadnoj obali. Gangsta rap je postao zvučna slika Los Angelesa. Grupe kao što su NWA, izvođači poput Snoop Dogga, Ice-T ja i moćne izdavačke kuće poput Death Row Recordsa komercijalizovali su kulturu bandi. Njihovi sirovi tekstovi poslužili su kao direktan prenos policijske brutalnosti i preživljavanja u getu, otvarajući oči ostatku sveta. Međutim, time je istovremeno stvorena izuzetno profitabilna kulturna mašina. Život gangstera je postao estetizovan, dajući uličnom nasilju glorifikovan medijski prikaz koji je opčinio milione mladih širom sveta, utičući na to da generacije počnu da idealizuju crvenu i plavu boju, ne znajući pravu, krvavu cenu koju one nose. Kao odgovor na sve veći haos, državni aparat se opredelio za surovu, militarizovanu represiju. Losanđeleska policija kreirala je zloglasne crash jedinice koje su imale samo jedan zadatak, brisanje bandi sa ulica. Godine 1987. pokrenuta je masivna operacija Čekić. Policija je hapsila desetine hiljada omladinaca afroameričkog i hispano porekla isključivo na osnovu njihovog fizičkog izgleda, odevanja ili mesta prebivališta. Podaci iz tog mračnog perioda govore da je više od 90% uhapšenih pušteno bez ikakve optužnice,
ali je psihološka šteta naneta zajednici bila nepopravljiva. Vrhunac institucionalnog kolapsa desio se krajem 90-ih kroz svetski poznat Rampart skandal, kada su federalne istrage otkrile da su upravo policajci zaduženi za borbu protiv bandi radili kao dileri droge, pljačkali banke, podmetali lažne dokaze i ubijali građane. Policija je u svesti lokalnog stanovništva izgubila svaki kredibilitet. Usred tog višedecenijskog očaja ipak su postojali svetli, gotovo nemogući pokušaj da se rat zaustavi. Neposredno pred razorne nerede u Los Angelesu 1992. godine rivalske frakcije Cripsa i Bloodsa iz ozloglašenog naselja Watts uspele su da ispregovaraju zvaničan mirovni sporazum. Mirovni ugovor, koncipiran po uzoru na istorijske međunarodne sporazume, istakao je jednostavnu istinu: njihov zajednički neprijatelj nije druga boja, već sistem koji ih je gurnuo na dno društvene lestvice. Nasilje je drastično opalo u godinama nakon primirja. Sličan krik za mirom čuo se ponovo 2019. godine, kada je mučki ubijen reper Nipsey Hussle. Iako je pripadao Cripsovima, njegovo zalaganje za mir, ulaganje u lokalnu zajednicu i bratstvo sa pripadnicima Bloodsa nateralo je stotine okorelih uličnih ratnika da izađu zajedno na ulice i zatraže prekid generacijskog samouništavanja. Danas, iako se priroda kriminala promenila, a demografska slika Los Angelesa dovela do porasta uticaja velikih hispanobandi, konflikt između Cripsa i Bloodsa i dalje predstavlja ozbiljan bezbednosni izazov. Rat se sa asfalta preselio u digitalni svet kroz fenomen poznat kao internet banging. Mladi prestupnici danas koriste Instagram i TikTok kako bi snimali muzičke spotove u kojima vređaju preminule rivale, što zbog brzine širenja informacija gotovo trenutno izaziva prave, smrtonosne odmazde na ulicama. Nasilje je postalo sredstvo za sakupljanje digitalnih lajkova i morbidne internet slave. Crips vs. Bloods nije samo priča o dve kriminalne organizacije, već o generacijama mladih ljudi koji su odrastali tamo gde su nasilje, siromaštvo i strah postali normalna svakodnevica. Nijedna banda ne zaslužuje glorifikaciju, jer iza svake iluzije o brzom bogatstvu i uličnoj moći ostaju isključivo uništene porodice, krvave žrtve i kvartovi koji decenijama pokušavaju da se oporave od grešaka prošlosti. Crips i Bloods nisu samo dve boje na ulicama Los Angelesa. Oni su simbol jednog dubokog problema, sveta u kom su deca tražila zaštitu, pripadnost i identitet, a pronašla rat koji je trajao decenijama. Ako vam se dopala ova priča, ostavite like. Napišite u komentaru koju sljedeću bandu, mafiju ili kriminalnu organizaciju želite da obradimo i pretplatite se na kanal.